米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天，比干下都大棒，要感谢上主。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚都苏阿的诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以乌利什么奥法鲁古沙包阿兹方。tu sapuluh siwa atusir suasa pikan siya tu tapang na hani o nga ayay jingra o mitla ozai ko sini asa ningra saan。诗篇118篇29节说，要感谢上主，因他至善，他的慈爱永远长存。萨利嘎嘎奥马丁纳库多伊达。to bitlemak no kawas to tatamaan nay at lemak to sakit titaanan saka mikansya kita to tapang ta unini a kansya no farutsua itai o mipatarah kalay to nika pasoolin kita to kawas na hani milahchi jingda to nikatunan ningda aswar sa ay ka farid ko ulah ningda to finaran ningda Amararit a milipot i titaanan。我们之所以感谢上帝，是因为我们经历过上帝为我们所行的奇妙作为，而我们对上帝的感恩，也表明了我们对他的信任，因为上帝实现他自己的承诺，对他的子民有不变的爱，时时刻刻看顾保守我们。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau mi kansya kami i diswanan, nahani o suolinay ko falutsua iso, ato tsay ka faris ko ulah iso, a mitlipot to finaulan numiso. Nanay, masalutsur ko falutsua niyam a mitier i diswanan, ato mararit a pakifalutsua to nika tatlamaan no sini atla no miso。主啊，我们感谢你，因为你以信实不变的慈爱看顾你的百姓。愿我们全心信靠你，时时纪念你有浩瀚无尽的恩典。Pakai ni i tatlamaan nay ang nganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。